Hey, my daddy. Hey. Yo. Igama kuphaka isibongo bakaNzama bathi ngihlampile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ingqwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholodwa lametshisa yithi uze ngihambe nalo hey ngilifica ensimini bathi uqama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengento ngabane kunobhatha ayikhulule ngumfaka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili lesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani mekunje sanibonani uyabona ke namhlanje yabona namhlanje angena lo muntu othi mina ngishilo kodwa emva kwesimo esithile khona isifunde kumele uphume naso kunoma yini empilweni eyenzakalayo akona ukuthi kwenzekile ukuthi akulona ihlazo ukuthi khona into eyenzekile kodwa into ebalulekile ukuthi ufundeni into ebalulekile empilweni kunoma yipi into ohlangabezana nayo isifundo ositholile isiphi isifundo ositholile empilweni you can go through ama challenges ngokuhlukahlukana kodwa kuma challenges that you went through ufundeni kuona selokhu kuqalela amasonto amabili bengilongikhuluma into eyodwa ngithi ziyangiphoxa inyanga zakithi ngithi uyangiphoxa ukhehlelezi ngithi uyangiphoxa umabalengwe ngithi bayangiphoxa labo sisi basegolo sikhotheni noma weni ngithi uyangiphoxa ubaba lapha udokotela ngithi uyangiphoxa lapha ngisho umzimba ngithi uyangiphoxa ngaze ngathi kuneminyaka lezi inyanga okhehlelezi umabalengwe abantu bedela besuka emazweni beza kubona bethi bazohlola ngoba umuntu enethemba ukuthi ukhehlelezi uzongitshela indaba zami ngoba ubona yonke into kodwa ungenza noma yini emhlabeni kuba khona isikhathi esifikayo uNkulunkulu la exposeana khona yabona into eyenzekile ukuthi inyanga zakithi madoda nakuba siyibona ilevel yazo ukuthi kusafuna siyikhulise kodwa kumele siyikhulise zigoloza ukuthi sidinga siyikhulise zigoloza ngiyitshela ngithi kunezingqinamba empilweni ngithi into uvela uyicabange masuthi njalo uyaconsulta nogobela wakho hayi ugobela wasemhlabeni ngoba naye akazilutho uxakwa yimndeni yakho uxakwa zimali uxakekile uyaconsulta bengabe ube unikwe zamandla nalogobela osuke kunikeza amandla okuyidlozi lakho okuuNkulunkulu uyaconsulta mangabe kufika umuntu ezakwena umuntu xa wezinkinga umconsultela nalogobela wakho wasemazulwini ukuthi nalogobela wakho yidlozi lakhe likutshelayo ukuthi kwenzakalani kilo nazi ke inyanga zenzani ziyangena zingenela ukuvotelwa ngiyabatshela number 1 labafana abavotelayo bavele bafaka amagama ethu nje singavumile mawuthi uyabuza bathi sikhethwa abantu ngathi mina okay bafana ke bengifonela into zane office ngathi ngikhipheni mina ngoba ugobela wami uNkulunkulu yabo uthi lento angayingeneli ngoba yikho ngasho straight mina ngathi ugobela wami uNkulunkulu uthi lento ayikho ngikhipheni ngaphela bangikhipha ke ngaphela bangikhipha kwasala bani kwasala ubaba udokotela kwasala ukhehlelezi kwasala umabalengwe kwasala umzimba okhala imali kwasala nenye inyanga ebemnyamana engayazi ukuthi ubani lapha ya kwasala nogogo sikhotheni lapha ya kwasala nolokhuzana nogogo kuthuma weni basala sengithi mina kwemadoda njengoba abantu bespenda imali nonke animbona ukuthi iscam less kanti ni consulta kuliphi idlozi lelo lingakwazi ukunikhombisa ukuthi njengamanje kuyascamwa ngoba bengabe uyinyanga futhi ukwazi ukubona iscam mawuyinyanga futhi ukwazi ukubona into ekhonto engekho mawuyinyanga futhi ukwazi ukukhomba indlela izinyanga zathini kwathiwa nginomona mina
kwathiwa no mina ngibhitha akwazi ukuthi ngayifunani inyanga mina ngithi no, it's not about inyanga, it's about labantu ekuthiwa bavote ngoba inyanga zishaya iconvoy ukhehlelezi ehudula imoto kuyiwe eThekwini kushaya iconvoy abantu bavote ngemali zokugcina nama airtime okugcina engabe umuntu ufonela indoda yakhe ngale airtime ayicela imali indoda uzofaka ivoti usesala ne airtime yokubhaza imali uyifake lapha evotini. Ngathi mina khehlelezi wrong ukuthi wena ukustemeke wrong ukuthi kubantu uthi wazi ukubona kanti akwazi ukubona. Bangizwa benzani bathi wayo Bhaka kuthanda ukukhuluma kwabizwa ama event organizers kwathi awuzochaza cha angifuni ukuqamba manga nina madoda uyabona lesigqoko sokuba lokuthi uyinyanga mina ngabe ngiyaniphuca kodwa ngiyazi emazulwini ukuthi njengoba sekuqalile na expose kunika kusazovela and iscam kushawa inyanga kushawa umuntu ovotayo sono inyanga ngabe yamvikela umuntu naye iyaskemeka izishaya iconvoy yakhankasa ngithi mina ayikho ievent ngomhla ka30 kwathiwa ayikho leyo babiza ama event organizers ezenjani avela abagoqa bagoqeka kwathiwa niyabona ke lenyanga ethi ayikho lento inomona bagoqeka kwathi uyaqhubeka ievent akusuka abantu all over kusho ukhehlelezi akusuka abantu all over abantu ngemali zokugcina babhuka ama flights abanye babhuka amabhasi abanye babhuka amahotela ngathi ayikho into kanti abantu bakithi ake nisuse lento yenzondo ake nisuse lento yokuthi ube umlandeli ongasile ekhaya ake ufunde ukulalela iqiniso elizokuphilisa wena umndeni wakho ngathi ayikho lento kwathi wayo Bhaka unomona Bhaka ubhitha Bhaka ufuna ukufeza inhloso zakhe yabona ngathi mina sengibuye edamini bengilande umakhanda ngoba ngiwulanda esigodlwe esedamini sengibuye edamini kuthiwe edamini lento yomcimbi ngomhla ka30 ayikho kwase kuthiwa nakho makhanda uzoba nqobela abantu inkinga zabo kodwa ayikho and bazobona abantu abangisupportayo abangavoti abantu abasupporta la madoda lawa awangavoti ngoba ayikho le event yangomhla ka30 kwathi wayi Bhaka unomona Bhaka unomona hlunga inhliziyo yami ngoba ngiyazi ngazi ngacacisa ngathi inkinga is not about 250 womuntu, it's about umgodi, it's about umzila yabona, it's about iloophole it's about manje itrend ezokwenza ukuthi kuphele izimali zomuntu lo 1 rand azofota ngawe vota into engekho izimali izophela into ongayazi imali zomuntu ngisho noma ngathiwa into yazi ngidina nansi into ngoba ngiyalazi usizi labantu ngiyamazi umuntu asupporte inyanga noma support umuntu emsupportayo noma ebotho uyabheda kwagcina kuthiwani kwathiwa hayi asithuleni asibe kumhla ka30 uma ngabe event ingabanga khona koba Bhaka uyena iphethe zonke inyanga jikelele kodwa event mayibe khona uzothini Bhaka ngathi ngiyavuma uma ngabe ibe khona event kobe zonke leti ngintshela zona amanga kofuna mina ngibiyeke enhlobo kuba inyanga mangathiwa kofuna ngiyeke ukuthi ngithi ngisiza abantu kofuna amafutha ami uyabona hayi nokuthi ngiwehlise ngoba mawusunqotshiwe uyayehlisa iproduct imali yayo mawunqotshiwe awinyusi kodwa mawuwinile iyanyuka iproduct mawunqotshwa ishona phansi iproduct mina ngathi eyami product mangathiwa le event iba khona sekuthiwe sigodlweni esikhulu ayikho ngamane ngiyiyeke ingabukhona ngeke ngiyehlise kodwa umgomo uthi yehlisa iproduct mawukuthi uqambele isizwe amanga yehlisa iproduct azisuki imendlela makusuka imendlela lezi ezincane sokunazo kwehla ngisho iproduct uma ngabe into yakho kade u5000 funa uyehlise mhlambe ibo 1500 imithetho usho njalo uthi yehlise ukwehla kweproduct kusho ukuthi kwehla amandla noma uvele ube neproduct eyodwa uthi nginemafutha awugelegele noma uthi hayi amanye amafutha usigelegele amanye futhi usigelegele mawusuthi hayi khona amanye ke ashibhile ke anje ayehla amandla yebo mabalengo ngiyazi baba ukuthi ngithema ngithi phuma wangilalela waphuma kodwa la ufike baba mabalenge nawe wakhombisa ukuba umholi ongangilaleli ingesikhathi usuwenza interview nenye yama YouTube channel sewuthi lapho
ufuna ukuyohlonishwa kule event into iphumele wena uphumele ukuthi bangakuvotela abantu kodwa kwi event uzoya ngoba ufuna ukuyohlonipha uyozuyithatha indondo wini ku 3 seconds mabala ngithi mina kuwena kwakona mfethu uthi ufuna ukuyohlonishwa uzohlonishwa kanjani entweni engekho imake wenikini do mfethu ngampela labantu abadala bathi abakwazi ngampela mfethu ukutshela ukuthi lento le ngampela into engekho futhi akuhlonishwa kuzokwenzeka njengokuthi kanti basuke befuna ukuthini abantu abadala wenikini kudo wekhehlelezi njengoba mfowethu ukhehlelezi abantu kade uya kogoli kuziwe kuwena kuziwe esigodlweni bethi abantu bazohlola uyothi usukuyenze khoneni uzibona ukuthi uhluke yini ukubona lento public for the first time ukuthi umphakathi ubone ukuthi kanti niyakwazi ukuhlola or anikwazi nihlulwe yini wekhehlelezi nihlulwe yini kusuka namhlanje amadoda ngifuna nazi ukuthi ayikho into eniyoyenza ngingayazi lo mcimba ukho buka ke namhlanje into eyenzakalayo na ukhala ezimathonto ukhehlelezi masha imaya ezobona namhlanje and ngizange ngasho ngesonto ngikhuluma ngathi into eyenziwe esigodlweni edamini ngilande umakhandakhanda luka 6000 lo nqobela umuntu noma ngakuthiwa unaziphi inkinga ngoba zisuke seyiboniwe bese ziyavishwa lo makhandakhanda ka 6000 ngithe ngilande wona kwathiwa ngoba banenkani laba bavotisa abantu ngenkani kwathiwa kuzokwenziwa from Monday ngeke besayikhankasa lento ngampela from Monday ayikho inyanga ngeke yakhuluma ngale event Tuesday ayikho namhlanje ukhehlelezi ukhulume ngayo ngizonifakela leyo video bengabe ngiqeda la mangiqeda la nje ngicela nilindele ivideo engizoyifaka khona nizomuzwa ekhaliswa yini ethi usesikemekile ama organizers asasebalekile izimali zabantu sekubalekwe nazo and into ebuhlungu kunokuthi axolise kubantu athi abavote uyaqhubeka uthi lelo bhanoyi obusuze walbook salusuza uyapi umuntu okunikezele kubantu bakuskema usayapi uthi sinenkonzo sisoba nayo kuyothandazwana kuleyo nkonzo abantu bekhala amandla uhlulekile ukubavikela kuyothandazwa uthi abagibeli yindaba ungasho ukuthi labe kade sebebhuka ama flight ngoba usuyabona ukuthi usuthe yafona abafana bayibamba ingcingo usuyabona ukuthi ngaphela beqinisile uBhaka scam ngoba usho njalo uthi hayi beqinisile uKing Bhaka hayi kodwa ngoba ngimpraise kodwa ngaphela iscam lesiya kodwa hayi ngoba ngimpraise yebo sengibonile ukuthi scam ubeqinisile uKing Bhaka kodwa nina ke ningithukayo enamba noKing Bhaka vele ngizobeka in block yabo ngizobeka in block ushephe ngizoyifaka leyo video mangiqeda la umbuzo wami uthi kungaboni ngani sonke lesikhathi ngasho ngathi umuntu ozovala isicapha la uwe mina nje ngokwami ngithi mfowethu ngampela labantu kade bezokuza bazoyapi into kade nithe izokwenzeka isenzeki sekubakiphi inkonzo uhlule kokubavikela engabe kuthiwa ngoba uyibhukhile iflight kulungileke lo 6000 ovote ngawo sowungqwambile kodwa ke lo ticket flight sale usubafonele airport uyabo ubatshela ukuthi hayi ke itrip uyayikhansela kodwa mawusuza futhi ngelinye ilanga uyoyisebenzisa leyo mali leyo uyabo because umuntu okwakwazi ukubhukha iflight leyo muntu usho ukuthi uwajwayela ama flight uzothi mawusuye meetingini eGoli sewuye meetingini mhlambe eKZN uyabona uyosebenzisa leyo flight leyo hayi ukuthi woza kunjalo ukhala urojiwe kuze kuthiwa wonke umuntu ovotile akavula icase mfethu ngampela ungayovula icase uthi ngirojiwe u150 ngizonibuyisela imali zenu uzozuyibuyisa ubungaboni ngani khona inkinga uzombuyisa kanjani umuntu 150 kusawukumkhohlisa umuntu into ebalekile manje akukona ukubuyisa umuntu 150 ukuxolisa ukuthi bafethu ngukhehlelezi ngila lento angiyibonanga bafethu vele beqala ukuthi kwenzeke into public ngikhathwe nezinyanga normally ngiyayidalela kubantu ngingedwa sivalelene egumbini bekumele usho njalo mfethu mina bengizolumukela uxolo lakho njengoba ngiyingqwele kunina yabona ngiyingqwele mina lelo xolo bengizolumukela mase njani mase ngiyayilawula lemkhathini liphinde limukeke emkhathini mase ngiyayilawula emazulwini liphinde limukeleke emazulwini kodwa ungaqhubeka ugoqe ungaqhubeka uforce ama matters
Fana umuntu exabana nonkosikazi wakhe ngoba nakho into dichithile kunokuthi ithi mngami ngiyaxolisa ifuna ukwenzani manje ifuna ukuveza ukuthi hayi mngami ayikho into okufuna ngilwisele yona ngoba mina ngiyindoda kunokuthi uthi sorry ulokuthi hayi ngiyindoda mina yabona kunje hayi mawuyindoda vele indoda kanje lonto leyo ungahlakaniphi mawuthe uyachitha wabamba umama ayikho into efuna ukuzehlisa uthi mngami ngiyaxolisa nama ngazi bengingenwe yini angazi bengingenwe yini. Yabo umama athi baba ngiyaxolela ukuthi ungaphindi nomama futhi mayechithile athi baba ngiyaxolisa ngo1 no2 no3 angazi kwenzekeni ngiyaxolisa awuloko ukuthi hayi ngiyaxolisa kodwa ke leyo ntombi angisase ngiqhubeka nayo uyadelela lapho yabo. So that is why ngithi mfowethu akufanele bethu abantu sebebona ngoba manje abantu sebe like njoye sekukhala inyanga yabo. And ngilo ngasho mina 3 weeks back ngaphinde ngasho ngathi ayikho event nihlulwa yini ukubona namhlanje niyakhala ngiqasha abameli nisikhona abameli akhoba abameli abazoqashwa kusamanga lawo yayithe ngisho akhoba abameli ukhethelisa abaqashwa kusamanga akhoba abantu abazorefund imali zabo uyabona mhlawumbe kungabuyiselo yedwa ekuthiwa uvote ngo6000 ngoba imali bakuvotwa kuyiwa le ka Vodacom uVodacom une share yakhe and uVodacom une share yakhe nabafana ngeke understand ukuthi kahle kahle obani abavotile ongabazi uzobathola kanjani abantu abavotile ngeke ubabuyisela abantu bonke imali kusebachaphaza lokho. Mina ngiyena umuntu ozondinyanga kodwa ngifuna senzeni angifuni mangikhuluma ngiyingcwele ngiyindlondlo yena umadoda kube ngazi ukuthi ngiyabheda kodwa lento ngenhlanhla abantu basho bathi bazobona ngomhla ka30 awusashanga ngomhla ka30 kusevele wakhala ngasho futhi ngathi nge28 uyobe sekhala ukhehlelezi ngaphela uyakhala namhlanje ngizokufakela ivideo bangiqede. Mabale ngungiphoxile nje kwivideo ayifake ekuthangi ethi leya event uzoya kodwa uzobe yohlonishwa kanti ubese right mangithe kuyena mabale ngomfethu ngoba ubhekene namacala musa ke manje ukuvula into eyokuthi ulokhu uhlulwa ngoba ubhekene necala kanti licala obhekene nalo ngicela ukuhlebela mina mabale owazi izinto ngilicheckile icala njengoba ngibheka lento lecala obhekene nalo mabale mina ngilicheckile njengoba lento le ngisho ngathi event ayikho ngicheckile icala and icala leli lithi ngendlela shiya ukuthi wena usjustify uthini la leli cala lithi lizogwetshwa hayi ngisa-attenda unikezwa ilungelo lakho phela njengomuntu wase South Africa onelungelo loku-attend case iqulwe ngapha nangapha kodwa le case le mabalenge ngiyichecke ngayo yonke indlela mangithi ngayo yonke indlela ngiyakutshela mfowethu uyangikholwa or ayingikholwa le case mabalenge izokugweba ngiyakutshela mfowethu izokugweba into ekumele uyenze mabalenge manje qala usondelane nabantu abafana nathi sibone ukuthi sizoyilwa kanjani ngalamandla ethu lawa aphezulu ngoba wena ngeke usakwazi ukuyilwa ngamandla akho amandla akho wena wanikela ngawo lapha ku Dr 3 second imzwana uyakhona for the first time wanikela ngawo ku 3 second amandla akho ngiyakutshela mina mabalanga wena ubusudube kakhulu no 3 second kodwa today uyakhona ukuthi u 3 second ephejini lakhe wathola amandla and u 3 second ulayithile uyisikelemu uyakwazi into ukuthi akwazi nokuthi ayibhitha khona nje la ayibhitha khona ngoba khona isikhathi 3 second naye lokade ethi lo mcimbi lo akuyiwe kuona umcimbi oright ngampela kuzobe kunje kuwona kodwa mawungambuza namhlanje 3 second uzothi hayi angakaze ngisho leyo nto mina kodwa nje kade uendorsa kuma media briefing kade ko ICC kobani kade nje uendorsa 3 second kodwa mawungambuza manje uzophika hlaya etabeni avela hleke ngenhlanhla ke ngiyikhonzele yona ke la out ngoba vele ngiyayibotha iqaqekele kodwa mase ziya kwipower enye into kwipower afuna ukwazi ukulwela abantu wena obusangithuka bafethu ngithukiwe mina ngithi ngivikela abantu mina ngifane noJesu kahle kahle njengoba asho 3 second wathi nguJesu waseDurban mina ngifane noJesu ngithe ngithi abantu abangavoti ngathukwa ngigwaziwe ngemkhonto mina ekuthiwa bengusidididi nje mina ngabe angiphili kahle la kodwa ngayimela into yami kwala ngisho umzimba ngithi umzimba ayikho lento wa withdraw umzimba following day wabuya wathi hayi sengichecke yonke into kuhamba kahle ukhona umcimbi sengingenile ngathi hawu umzimba indoda yenzi kanjalo awuphumi entweni uphinde ungene ngoba uxhaphaza labalandeli bakho bazothini manje ngizoyifaka ivideo lama ngiqeda akhehlelezi ekhala mina inyembezi ethi wazi wasikemeka makukhala inyanga kangaka ithi sikemiwe sekumele kugijima abaseshi sekumele kugijima iphoyisa kanti inyanga isebenze ngemimoya ilawula izinto liyapi iphoyisa vulani
Nanamanje uronke ngoba kufuze athi yena nina nonke eniskemekile. Ngizoxhumana ke nogobela wami ngibheke ukuthi ikuphi la ngihambe khona wrong ngoba ungabona umuntu esekhuluma into ezingekho kukhona la sehambe khona wrong bahambe phi wrong ngokufuna ukuphikisana no King Bhaka kanti mina ngioperate kwenye level mina ngik level 6 mina njengamanje ingakho ngisha amafutha ami ewu6000 ngoba ngik level 6 mina amafutha ami akawona u6000 ngoba kuyi price qhamukela it's because spiritually ekwazi ukubona izinto zingakenzeki level 6 kodwa after lento makudlula 30 ngizonyuka ngiye ku level 7 ngizoku level 7 yabo ngizonyuka ngiye ku level 7 ngiyazi umehluko ngilinda ukuye edamini sengilanda ngoba kusasa afuna ngehle ngiye edamini esigodlweni ngilande omunye makhanda oil mangibuya nawo ngaze ngasho ngathi sengigcotshiwe ngowasemazulwini sekusele ngigcotshwe kahle ngowasemhlabeni mhla ka30 ngayisho leyo nto uyabona madoda lani ikhona wena mfethu ungasupport umuntu engathi ukusile ekhanda nami ngelinye ilanga wena ongithandayo ungithanda uzumisa izithupha kodwa mzwane ngikhuluma into yangenzeka mzwane ngikulidele ekuthenini ugaxele ungezi ngokuthi uyangithanda omeli iqiniso uthi hayi aphelile amandla ebesicabanga ukuthi uKing Bhaka unawo uma ngabe inyanga kuseyimisleadile iphinde izokubhampela ithi qhubeka uze ngaleyo flight usala uzosontana uqhaphazo uNkulunkulu wayo ngoba lo Nkulunkulu ofuna umdumise wayo ukuqhaphazile wenzani expose wathi wayisupporta ngemali yakho wayisupporta ngenhliziyo wayisupporta nangethupha la ku Facebook na ku YouTube wenzani uyilwela kodwa yenze namhlanje kushiye kanjani ngiyazibongela bandla izinyanga ezisemakhaya ngiyazibongela izinyanga zakithi madoda ezilazi khona ezingangenanga kulolu gibe ngithi lapho makhosi lapho nikhona uNkulunkulu nethongo azaniqinise lapho nikhona nyanga zami kwabona ukuthi ningangeni kulezi zinto nani ningangeni kwakubukeka engazuthi abantu abanikhethanga ngoba banazi kanti ithongo lakho noNkulunkulu khonto ayifihlile akafuni ngelinye ilanga uexposeke njengoba expose kukhehlelezi kwa expose kumabalengwe kwa expose kuba udokotela kwa expose kusikhotheni kwa exposeka umaweni kwa expozeka umzimba kwa expozeka bonke labantu abesibuzekile wena siyakubongela ukuthi nakubukile lokho sombe abantu bebekubone ngathi awukho entweni bengabe ungekubhizi social media kodwa ithongo lakho lisakuvikele ngoba isithunzi obunaso uzoqhubeka ube naso kodwa lezi engiyibalayo isithunzi bezinaso sishone phansi manje hluleke ukubona nakuba ubungangabona uwedwa kodwa mase ngisho uyabona mase ngisho ngithi ayikho lento sengisho ngithi ayikho lento bekumele ngizwe athi omunye King Bhaka yindaba uphuza imonster kuyiba kolalo no ngiphuza ngoba mina ngilali angithi phela amadimoni ashaya abantu abashaya ebusuku amadimoni abantu umuntu akashawa idimoni during the day idimoni limnqobe ebusuku umuntu kakhulukazi lapha ngo12 isikhathi sokubhuza leso so mina ngoba ngilwela abantu angivumelekile ukulala mangilala funa ngilale ngo2-3 futhi nakhona ngiyaquba ngoba ngibheka yonke imimoya all over yabo ngibheka wonke ama spirit all over ukuthi enzani beye khona abahlukumeza kanjani abantu belele mawusubona inkinga emsebenzini emini lezo nkinga zikushaya ebusuku emini seziyayiveza njengoba behluleke ukuhlola lezi zinyanga lezi banqotshwe ebusuku kwaqamandla abathathwe ebusuku emini sekuya expose ukuthi abazilutho ukuthi cabanga baze bayelapha eredweni beyohlala naloya msakazi wandenga umbiza ngegama ngoba kagcwani naloya msakazi bahlale naye kuhlobo into engekho hloniphe engekho ngelinye ilanga ukuthi angazi ngikhulume naye kodwa ngelinye ilanga ngiyomqonda ngqo kwayena bengabe inyoni ukuthi okwamanje anginazizathu mfana ngimqonda alikho ifayela lo muntu omsakazi engithi mangifuna akekho umuntu engena fayela lakhe yabo
wonke umuntu umehluko angivumelekile ukudedela noma kanjani ifayela yomuntu kodwa mase ungiqonde ngqo hayi ngiyalidedela ngalidedela lonke ifayela lomuntu mina yabo lonke yikho mina iredio engathi mangifika kuyona ngithi la ngifuna ukukhuluma nesizwe engiyingqwele kusona engiyinkosi kusona spiritually umsakazi athi hayi akukho umsakazi lodwa ngoba lo msakazi loyo nginga ifayela lakhe ngalithi grr mawuza kumina uzohlola usuke uzofuna ifayela lakho elidala ukuthi ube nalezi inkingo nazo mawufuna umakhanda usuke ufuna amandla onqoba noma yini ezokushaya empilweni izinto esezikuzamile mawuthi makhanda ufuna amandla okulwa nazo mawulwa nazo awulwi nazo ngokwakho kusuke idlozi lakho selithola amandla ingakho umhla ka-30 October kunendumezulu yomcimbi lapha edamini lamakhanda wonke umuntu onamakhanda uyafuneka wonke umuntu osazowuthola makhanda uyafuneka wena usuthengile makhanda wophatha ngesandla ufike nawo ngoba ngigingqe inkomo eziwu2 ngenzani ngiyawulontsha umakhanda futhi lezo nkomo eziwu2 ezalamafutha lawo makhanda yezawo so awukwazi ke la ukhona unwelwa kangaka kuthiwa awuphumelelanga noma kuthiwa ubhizi kanjani ufuna kube khona ngomhla ka-30 October 30 October kiwa le damini ila uzobona khona ukuthi akudlala uyobona ngazi uyibona lento osangiprove ngayo ukuthi ngaphezulu kwazo zonke inyanga hayibo mina ngatshela igubhu ngathi igubhu asikho isigubhu esilanda imali kwathiwa nginomona ngazothi awukho umcimbi wakhona sathi inyanga ukhona ngaze ngacacisa ngathi umehluko phakathi kwami nobaba ukhehlelezi noma nobhuti ukhehlelezi noma nodokotela ukhehlelezi ukuthi yena befuna information ubuza umuntu befuna ukuhlola uthini yena behlola uthi uphi ubaba wakho iphi ingane yakho bese uthini wena uthi awuyashona aqale akathi hayi leyo ngane ke kwaba ukuthi ngoba usezwini umehluko mina uthi uhlala phansi ngibe ngithi we iwana mehluko nje wena unje mina angihlali lento ethi wazala wembethe ugoqo lo lenyanga zakudala esezafa wazala wembethe isibongo njengoba kugcwala amazayizayi amangaka manje abizodla mina abizongubana awacebile baze bawashaye bathi aqeda imisebenzi aqeda imali zethu uthothi izayizayi lujangaray le kodwa selifike la luudlamini lishayani imali ngodlamini zitheni ithakazelo idlamini mina idlamini lishayani imali wena wala ulokuthi hayi uma kangitshelanga isibongo sami kwakabani ayikho lonto qaqeda hambe esikoleni uyofunda ingakho mangabuye esikoleni uyobhalisa ayikho into ethi uzalo mabani isibongo sakho ngeke kufanele belesi ngesikuthathe ngoba wena wazalelwe ekhaya ayikho lonto mawufika esikoleni wathi ngungcobo mina bazobheka ilokuzala isitifiketi esibhaleni yonto bakhona into eyishoyo mangabe uyofuna umsebenzi ayikho into ekuthiwa hayi wena ushawa isibongo ngeke ukwazi ukuthola umsebenzi ngoba isibongo sihlelekile mangathiwa emsebenzini kuthiwa ngoba unenkinga yesibongo asikuqashwe usungasho ushawa isibongo ngasho ukha isibongo ngoba yindaba bekumele uthola umsebenzi bathi ngeke bakuqashe ngenxa yesibongo manje abayisho leyo nto khona abantu abaphezulu abasephalamende izibongo zabo ziyimbidi mehlwana azihlelekile kodwa usephalamende umuntu uyasihola ephalamende khona ngikwazi khona abantu abakutop baba khona abantu abasemaphoyiseni abazalela ngendlela engaqondile kodwa baphethe amaphoyisa khona abantu abaka home affairs abenza lama IDN yena isibongo sakhe akamazi ngisho ukumazi ubaba wakhe akamazi ngisho ukumazi kabani ukhuliswa umama uka home affairs uphethe ka home affairs wena uzokhayela isibongo hayi nawe ngathi uyayibhayizela nawe khayela isibongo hlula maqwelekwele into evesane nje ifikele la ishayele inyuka size sibe nomona sithi hey bazi bayishaya inyuka la mazayizayi azayishaya inyuka mazayizayi uyabo sekuwumona hayi ngoba eshaya inyuka ngenxa yesibongo ingenxa yokuhlakanipha run to school funda be positive uzazi ufunani makhona into ezikuvimba unakho konke okwenzile woza kuthina sibheke uvishwa yini sisuse leyonto noma mawuthanda uvele thola makhanda mase ngiyakunikeza ukuthi uzokwenza u1 no2 no3 no4 kodwa kumakhanda kubalekile ukuthi bekhona ulwandle manje ngekho ulwandle kubalekile bekhona idamu manje ngekho idamu kubalekile bekhona umfula ohambayo mangabe ngekho lutho ibalekile intaba yokugcina yindaba amanzi ebalekile ingoba idlozi eliphethe yonke into elasemanzini ingakho ngithi ngumfoka amakhanda amabili elesithathu elenkosazana yabo ngizwa ngithi namhlanje madoda hayi ngeke and izishintshile ibongo zami
zithi manje igama ngubhaka isibangwanza bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholodwa likametshise ngishithuluza ngihambe lifice ensimini uqama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngomafavuke njengedangabane ngunobhatobhatha ayikhuluma ngufaka amakhanda idlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje so 30 October ke ilanga lelo ekuzobe kugcotshwa mina njengengqwele njenge king of kings makiwa kulomkhakha king of kings ngizofika ngo8 ebusuku ngolwesihlanu ngikhulume nani ngoba kufuna sikwenze lokho ukuthi vele seyiqalile ziyakhala inyanga kodwa ithi nginamba until Friday ngolwesihlanu ngiyobe ngikanje khuluma nani bese bonke abantu abanomakhandakanda from mangiphuma la bazophinda babuye ngo12 ebusuku umuntu obubambe kanje umakhandakanda wakhe ngo12 ngiyokubanje ngo8 cha ngeke ngo8 ngizwe kahle siyobamba ngo12 ebusuku ngo12 ebusuku ngiyobe ngikhuluma siyobe silwa nazo zonke izinto ezilapha endlini la uhlala khona siyobe sikhuluma unqoba la ukhona uyobubambe kanje umakhandakanda ebusuku ngolosihlanu la ukhona eCape Town usekhona eMpumalanga ukhona Johannesburg ukhona eNorthern Cape ukhona eKZN ukhona Western Cape ukhona all over Western Cape Town konke kobe sobe kodwa ngo12 ngo8 ngizokhuluma nawo wonke umuntu mase siyabuya ngo12 sengikhuluma nabantu ababebambe kanje uma kwenzeka uthi nawe ufuna ukubamba wakho gijima zama ukuthi maqeda la uordo wakho noma uordo ekseni kusasa uordo ekseni kusasa ugijime uye kaphepha seduze uthole ireference yakho sokuthumelela thina khona kusasa sizowufaka ekutheni nawo ube kwi-fast mail uqinisekise by Friday obusuku wena sokwenze njalo thina ube ku-fast mail ukuze ngo12 ebusuku ube kunye nathi sobe senzani sobe sekukhushula amandla asemazulwini ngo12 ebusuku wonke umuntu obebambe kanje umakhandakanda ngo12 ebusuku and yonke ezoza ngo12 ebusuku umakhandakanda angiyazi yophinda yenzeke nini kuzobe kwenzakalani ngizobe ngixoxa officially ukuthi zonke inyanga zingaphansi kwami nginelungelo lokuzisiza la ibhajwa khona anginalo ilungelo lokulwa nazo ngoba sezofana nezingane zami sengizoyifaka endleleni akusho mina belibekiwe ibhola kwasho bona abantu kwashiwe emazulwini kwathiwa siyobona mhla ka30 kwenzakalana sengithi mina bengabe kade uzoye emcimbi mhla ka30 cha umcimbi ke sesizoweza ngenye indlela ulapho ukhona sokhona umcimbi ukhona eCape Town ukhona eMpumalanga ukhona eLimpopo ukhona noma ikuphi umcimbi usuyaqhubeka umehlo usaqhubeka ngendlela yokuvota wawazwaphi kuthiwa amandla yavotela wawazwaphi nje awucabanga kuthiwa isilo sethu madoda isilo uMisizulu bekuthiwa sivote ngemali ngabe yini kodwa ububona ukuthi abantu bangadela yonke into engapha into yamandla ayithengwa ngamali ayithengwa ngagolide uveza nje ubuwena amandla bese yasebenza yabo amandla ngaphandle basethiwa sewusebenza umuntu as a person yabo kodwa nje wonke umuntu namakhandakanda sizobe siuphethe ngo12 kuyothi ke mhla ka30 ke October usuza sesiyedamini uyobona ungazi uyibone emhlabeni kobe qophe kumlando kodwa ngifuna uyibone mawufika edamini kodwa ngifuna uyibone ila uzobona court why lela damu lami lisigodlo sinamandla hayi uzoxoxelwa kodwa ngifuna uyibone mawufika edamini ilani izongivuma khona ke nani engithandayo ilani izongivuma khona nithi hayi uyenkunzi inkosi yethu nani engithandayo ilani izongivuma khona ke lapho nithi hayi siyaqade sakuvuma lento yokuthi inyanga hlule ukuhlola sikuvumile king kodwa uyabona ke manje indlela esekwenzeke ngayo ngomakhandakanda empilweni yomuntu hayi uzoyibona into ezomakhandakanda uzoyibona alikho ilanga oyozwa kuthiwa umakhandakanda wehlile ngoba ukwehla kobe kwehla amandla alikho ilanga oyozwa kuthiwa wehlile
Uyabona alikho kodwa kuyofica kwenzakalani uyofica amandla lokho edwa kona amandla ku-edwa amandla wena uthenga ngaleyo mali mzwane kuthiwa kuzonyuka imali yawo ngiyonitshela izathu nizibone ngamehlo besiyanyuka kule game ngoba ngizoya ku level 7 bekumele unyuke uthi 7000 kodwa ngizokhothama ukuthi ngiyacela ukuthi as much as ezonyuka amandla ngiyazocela ukuthi kungalokothi ukuthi kodwa unyuka umakhanda ngizokukhothamela ngizonqoba ngishinga inamba ukuthi unganyuki mangithi ingqinamba ngizoyinqoba ziyazi ke inyanga ezihlakaniphile makuthiwa kunqutshwa ingqinamba kusuke kuthiwa kusuke kusho ukuthi ngizokwenza into enzima ukuthi ngiyenze ukuze abantu zinganyuki imali abazoyikhokha ngizoyenza mina kempela usabini uvela ukhulume kanjeni mina ngikwazi ukumhlola umuntu esaplana mase ngiba nendlela engizodila ngayo ngendlela yami nalowo muntu kwazi ukuyihlolela nje ngibhekela kithi ngenhlanhla umuntu bengabakhiwa umuntu nomuntu wakhiwe ekugcineni abe nomndeni wakhe ungeyisa uqede la kodwa ekugcineni khona umndeni ogadile mina ukukulekelela ukuthi lo mndeni ogadile impilo iye phambili kodwa bengabe wena uzovesane kalulu vele weyise noma ukhunto oyithandayo ngoba usupport umuntu othini awunikeli ngawo unikela ngayo yonke into esondelene nawe kangani ngokuthi kube nama challenges empilweni angenasidingo awafuneka ama challenges kumuntu ngoba umsebenzi wami ukuvikela umuntu mina inamba yami 0798130260 0798130260 uma ngabe sona makhanda unelungelo ukuthola inamba ethi 081 mayisithi 7888 bisiyaqhubeka ke unelungelo ukuyithola bengabe unomakhanda leyo namba ingena direct kumina mangabe uthe uyafona nje ngisuke ngiyibona imiskoli yakho mase ngiyabheka ukuthi uthini mase ngibuyela kuwena ngibheke bayazi abantu ke bafika kumina akekho umuntu engecheck kumina ngibe ngibuza kuyena ngithi hey ukhala ngani futhi angifake device mina ezoloku icheck umuntu ukuthi ngilo ngithi hamba ukhuluma lapha esigodlweni usho inkinga zakho hayi ho ungayesigodlweni ungayengojeni yokhuluma engathi ukhuluma khona irecord nje lapho awubona ukuthi khona ngale emhlabeni lokho hamba ukhuluma lapha engojeni ukhulumani ngoba mase ufika kumuntu eze kuyena thola ufike wenzeni futhi hlale phansi bese uthini uthi hayi mkhulu noma king sengikhona ngicela ungibhekele yonke into ngithi hayi kulungile imali engaka uthi anginankinga as long as mazongibhekela impilo yami ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani kuyona futhi ungasho ukuthi impilo yakho it's a mess ngoba what a mess umuntu usozocaba ukuthi hayi ke shuthi kunje uzoqagela wathi nje hayi futhi uswenke bengabe uye enyangeni ungayi nje enyangeni uvathazela ngoba izovela ukubona uvathazela ithi hawu ushawa idlozi liyakushaya idlozi kanti iyayigesela nje swenka ube clean ugeze ushone khona uthi hayi nongizile mawuthanda uthi ungenamoto uzuphatha ngisho okhiye bemoto ungenamoto ngoba ubalekelani awufuni uqanjelwa amanga ufuna umuntu akutshele the real you bethu umuntu ahambe okhuluma lapha yana unamanga khona ayibekile itape khona itape lapha ungayenzi lo ungakhulumi lapha uzokuthepha uzothi ufika kuyena akutshele exact lento ekhulume lapha wovela uthule nje uzobona mawuthulile akazi uzothina umuntu tshela mina King Bhaka ngizonde mawuthanda alikho ilanga engiyofika la mina ngithi khona inyanga efuna ukungibulala never ngithi hayi khona inyanga efuna ukungibulala khona inyanga engithengele inkabi khona inyanga enje alikho ilanga engiyokhuluma lowo msangano la mina ngonyoni mina alikho ilanga hawu King Bhaka ziyabathanda nenyanga lalela ngithandi loti gadwe kanje likho ilanga ngathi sengiyabona sengiyobika icala yini ayingekho inyanga engimpintshekayo efuna ukungibulala sengiyovula icala fuck off engivule icala mina ngisathi soyinyoni ngivule icala ngisathi soyinyoni yabo ngibe ngiyinkunzi ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini ugobela wami phezulu ngithi hayi uzokwenzani le church office hayi ngizovula icase yini hayi ngizokuthiwa ekhaya kade kukhona abantu behlome ngebhamu nama AK nama R ziyabona bathe bafuna mina manje ngiyasaba fuck off kanti uphi uNkulunkulu ongivikela sengisaba inyoni uphi uNkulunkulu kanti libe lodlozi lengivikela sengisaba inyoni uma ngisaba inyoni mina labantu engibasebenzayo besatshiswa ngizothiwani ngabo kwayi mina ngisatshiswa abantu bayasaba fuck off man umuntu osatshiswayo unelungelo ukutshela mina ngimlwele liyophi ngendlela yami umuntu osatshiswayo like a normal human being normal unelungelo ukuvula icala noma lokwenza protection order unelungelo ke wena kodwa mawuthi une higher power kanti yani usaba nayo we fuck off you shit
fuck off. Saba ne higher power. Ko higher power la usasaba. Baleke. Hayibo. Fuck off. Yethe mangubhaka isibongo kazama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi bathinta iphakutha kweyini. Ingwele ebhuqa bhuqa imiza abafokazana ngotholi lotho la betshise ngishithuluza ngabe la kulifica ensimini bathi ucaba ucakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini. Kufaka amagandakanda amadoda. Ah usukane nemadoda. Indlondle namakhanda amabili. Ayi. Uyabona wasekuthiwa ngumafavuke nje ngathi ngaba kusho ukuthi kunogwajo phathwa ikhulule. Ngeke uzwe sengithi mina yini ngiyakhwehlela. Hayibo, kanti noNkulunkulu olwayo uqula yini ukulwa nento engikhulisayo? Ake ubuze noma ubani, noma imuphi unesi. Likhona ilanga webo nesi enike nangifanise ebhedlela zenu. Ake utshele nje, sithi nje mina nje ubuso bami wawangifanisa ngithi ngizona namaphilisi noma ngiyagula ngifuna umjovo ngifuna nangifanisa nje esibhedlela. Hlobo anekaze ningifanise futhi anisoze nangifanisa. Mina mzwane ngifa. Ngiyovele ngithule. Ngeke mina ngilongibulawa zinyoni mina fuck of khohlwa. Ngiyothula mina. Hayi mina ngiexposing ngoba mangabulawa zinyoni kungadayisa uNkulunkulu wami lo. Mina nje hayi futhi manje angazohambe emhlabeni manje lokho nginesiqiniseko esidlula lese kade ngisho ngomcimbi angakazohambe emhlabeni manje nawe umincelayo mangikhuluma ulokuthi ngizohamba fuck off ungabaza amandla ami wayiwena fuck off kazohamba mina akazohamba azohlala akazohamba ngikhona ngiqhishile athi omunye hey ngibhaka sinjani isihlalo sakho athi ukhombisa ke sona namhlanje hlale bebuza bese sinjani isihlalo sinje nasi isihlalo sinje nasi iso lesi sinjani isihlalo nasi athi mlenze yasenzansi hansi athi ngiphendule futhi phone khona nizobona kahle ngiphendule nasiya yasibo hawu inyawo zani bayazi mina ngeke ngihamba nabo bengabe ngiyobasiza ebusuku bayazi ngihamba nabo ngibalwela izinto nasi yabo yayibole yanyoni leya yabo yanyoni ngisho ungangibiza epophomeni yangakini ebusuku uthi angifike ngizokusiza. Uma ngabe ngikusiza ingakaqhamuki inyoni noma ingakaqhamuki inyoka ehlaza ezevela idlule ngisuke lapho ngingakasebenzi mina ngushosho. Mangabe ngikusiza noma singaya kuyiphi impophoma kodwa impophoma as long as mangithe ngiyakusebenza ngifuna imali engaka la kuyiwa khona kumele ibe khona into ozoyibona ukuthi ukwenza indawo. Ngisho ngo3 ekseni mase ngithe ngiyasebenza ufuna ibe khona either inyoni noma ibutterfly noma inyoka ehlaza ongekuyibona iqhamuke phi. Uyabona idlula ifuna ibe khona into enjalo. Mina ke ngoba ngushosho ngakutshela ke namhlanje. Kanti uzobona ngani ukuthi sikhona idalwa la sikhona sisebenza? Uzobona ngani kanti? Funa ukubone. That is why lehlelo sami ke usibona sinamazipho ngoba senzani siyandiza all over sibuka yonke into engabona siyandiza. Tshela ke mina. Tshela. Namhlanje nje angijahile ngijatshuliswa ukuthi inyanga ebithandwa abantu namhlanje ikhala minyembezi ithi skemiwe. Cabanga amakhala inyanga ithi ngiskemiwe. Kanti uyini ke wena? Engangona kusikeme yona yodwa manje kusikeme yona kwase kusikemeka nabantu kade ngikhuza ilento yani lento yokuthi abantu abafuna ukuhlonipha ukuthi hayi siyambona izinkulumo zikakhe ngibhaka ukuthi cha zinamandla ake ukuthi siyinyanga ake siyoncela kuyena ngempela futhi mangasinyanga zizehlise nje zizoncela kungathi maqhamuka into ngibiza inyanga hlalwe phansi ngithi niyabona ke manje lento eqhamukile ake singayithathi ngenzondo. Ngicela ukuniqwashisa ngoba khona abantu abakhoyela kunina ni right ni wrong. Hambani niyovikela abantu benu kanje. Iqhubeke. Makhona iproduct yakhe ebhedayo umuntu. Ngithi uyayibona product yakho. Ushaya ibusiness nje but ayinawo amandla okusiza umuntu. Lalela ke ngicela mina ukwenzela kanje. Ngisho ngingafika ngiyithi ngale nto kuyami lethi product yakho nyanga ngifike nje ngiyithi.
mase ngithi vuvuvu ngabe insipho ngabe yini ngiyithele kancane ngomakhanda lo product ngithi hamba nayo ke labantu abakholela kuwena abacabanga ukuthi uright wena kodwa into emnandi uzothi mayekhokha isizomsiza ke lento ngoba sengiyithenga ngomakhanda ngayithi ngale ndlu yami futhi ngobe inyanga kwenze kanjalo ngithi mangikhuluma la ngithi hawu lapho ukhona mabalengwe hayi ngibekela wena nabantu abakuthandayo lapho ukhona kehlelezi ngiyakubikelela uyabona kumele ngabe kwenza kanjalo kodwa manje ngoba uthi mawukhuluma umuntu akafuni ukuvuma ukuthi unepower engamsiza ufuna ukwenzani kube ngazi uthi yena ungaphezulu ayikho leyo nto leyo nakho ke manje qonde ngqo ilento kade babeyisho abantu bethi akwenzeke into esizoyibona ukuthi ubani inkunzi nansi kuyenzekile manje nansi yenzekile ke manje khona yena sayifuna nisafuna any proof la ngohlathetha anakakhona hayi kunjalo ngiyabathembisa abantu all over bazophila uma ngabe nonke nina kade nifake imali zenu nithi niyavota ngoba niyathanda ngizocela ukuthi nani ngomhla ka-30 October bafethu nize ngeke anibhaliwe ukuthi nivotile akekho umuntu ozonibona ukuthi nidliwe siyazwana akekho ozonibona ukuthi nidliwe akekho ozonibona ukuthi niqhumile cabangani impilo yenu manje nezingane zenu nokuthi kwaloyo nyanga oyithandayo wayithanda ngoba ufuna usizo hayi ngoba uyifeni yenyanga wena wawufuna usizo uthembile mhla ka-30 October nani ke ehlani sihlangane edamini akekho obebuzayo ukuthi wena busaphatha abantu before the king Bhaka cha sonke nje sobe saba kaNkulunkulu sabantu bedlozi kuliwe izinto ngokwabantu ngokwedlozi ngokwasemazulwini kobe yithuba leli ukuthi le ntuba evule ngale mali athi uyikhipha asambe soyivala edamini manje khona uzowabona kahle lamandla uzobona kahle ukuthi bengitshelwa kanjani ukuthi le event ayikho uyobuyibonela wena edamini le emakhaya uyobuyibukela wena edamini ama direction bafethu khululekani ngama directions khululekani uyabona nje mase kusondela ngizomthatha nginimbeke khona lokho hlangana khona mase kushawa iconvoy sekuyiwa khona kamnandi sekushawa iconvoy ngeke ngihambe ngebhanoyi lishibhile ibhanoyi vele lu 5000 kuyale ngokusicakele ke indizi 5000 6000 lapha eVirginia Airport ngeke ngihlale ngifuna ukuhamba nani emgwaqweni yabo ngoba ngihamba nani emgwaqweni nje kukuthiwa kanje ukuthi futhi ngene ngifice phambili angilona icelebrity mina ngumata wenu nobe ngihamba nayo inkosi yenu nje awu zobe zithi ziyamaza umelusi ziyamaza oyiholayo eziyamaza umelusi awu zobe zamanje ngithi mina lo mthakathi yazi khonto engizwayo egazini madoda ngithi mina walo mthakathi owecabanga useqedile ngawo ngithi no lalela njengamanje yonke into iqala phansi manje obakade kunenkinga lana kuphela ngiqala phansi kodwa qinisekisa before Friday kusasa akube busy wonke umuntu uyafona 079 813 0260 wonke umuntu order umakhanda Friday ngo-12 ebusuku obewubambile kodwa ngo-8 ngiyongena ngini address ngithi umcimbi awukho ngizona addressa mina ngo-8 ngibonge bandla le esigodlweni bandla ngingotsheliwe kakhulu lapha ngibonge bandla ngithi ngibonge la ngoba bengithunywa kuthiwa ngitshela abantu ngize ngitshetha ngibatshele kanjani abantu ngithunywa lapha esigodlweni amandla semanzini bengithunywa ngiyabonga bandla esigodlweni ngiyabonga bandla zulu eliphezulu ngiyabonga bandla ngiyabonga kakhulu nje ngithi ngibonge la vele ngizofika kusasa ngilanda umakhanda ngizofunda ngiphinde ngibonge futhi ngizofika ku content engiyiphethe bayazi ke abantu abahlakaniphile ukuthi mawuyisigodlweni kuphathwane mangabe uzobonga uzojabula ngibongelani ngoba seyize yaphumela ubali inyanga yakhala yathi hayi sesiskemiwe yabo sesiskemiwe ngizofika ngiphethe lokho nje esigodlweni ngiyathembisa mangifika lapha esigodlweni ngizofika ngiphethe lapha emanzini edamini ngizofika ngiphethe ngizobe ngiphethe okufunakalayo khona ngizoyinqoba ingqinamba ngikuthola okufunakalayo ngibonge kakhulu nje cha ake ngiphinde ngibonge nani bandla ekade nimincile nike naminca kodwa abantu abangithandayo hayibo khona bamince baze bangithandazela bathi siyayithandazela inkosi power kuleyo ndawo power nike nami nike naminca hayi khululekane manje seyikhanya mangiqeda la ngizoyifaka ivideo mhlawumbe nizoyibona ekseni la inyanga la ikhala khona ngizoyifaka ivideo ningalokhu nihlupheka inamba nibheka ukuthi ikhala laphi cha ngizoyifaka la epagini ivideo la ikhala khona khululekane ngizoyifaka ivideo baba yini ngithanda kakhulu
nginithanda kakhulu. Nginithanda kakhulu. Ngadela yonke into. Ngalolu uthando enginalo ngani. Ngisazonqobela. Nina namakhanda ngiyanibongela la nikhona. Nine eniloku nisho nithi amaphupho avulekile nithi usunqobelile kulungile. Lokho sokukhuluma ngomhla ka30. Bonke abanawo kobe kukhulunywa open mhla ka30 lapha ya esigodlweni eDamini. Kobe kukhulunywa open. Wonke umuntu nomakhalakanda. Nalaba futhi abangithembisile bathi bayofika nemnikelo ehlakaniphile. Awu uNkulunkulu abusise lapho. Hey, vela kona kwenziwa njalo. Umuntu nje uyafika athi ngisawonikelela inkosi. Awunikeli kumina. Uyobunikela kulamandla lawa okuyiwona wona abona yonke into engabonwa. Ngiyabonga ngiyawuthanda impela lowo mqondo ukuthi cha nihlakaniphile nifundisiwe. Bethi abanye kobe ngidizimvu lokho nje bethi cha ngiyabonga kakhulu kunina enofika nizonikela. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu aza nikhusele idlozi leli liziliphakame. Umakhanda aze anqobele yonke into umakhanda oil. Wherever lapho nikhona. Ngijabulile nje ngizwe abantu befona bethi hayi thingi sobe sinikela ngoba vele la sikhona manje sibekwe uwena. Yabo ngiyasaba ukusho ukuthi abanye bathe bawubonikela ngezinto ezinkulu kangakanani ngoba ngizothi mangisho kube sengazi ukuthi ngiyaqala manje ngiyachoma cha kodwa nje angifuqa amanga ngiyobe ngichoma eDamini umehluko ngiveze la umuntu bengasho ukuthi angiveze kodwa cha ngiyongena esigodlweni nomnikelo obungiphe wona afuqa amanga ngiyongena same time ngisho ukuthi bani nakho isipho ngobe ngingena leso sile esigodlweni. Yabo ngiyabonga kakhulu babayini kuleyo ndawo. Soxhumana kusasa kwinamba ethi 0798130260 abonke abazobe otumakhanda sizofaka kwi-fast mail ukuthi by Friday wonke ama province ubese ufikile wonke ama province bengabe useduze mfethu ngicela uzozilandela wena ulande khona kusasa ngisho ungafika ebusuku lekhaya kayikho into ekuthiwa hayi manje ebusuku kongena igebengu khohlwa sho ungafika ebusuku futhi mawuza la asilokho sikuseshe gateini ukuthi uze kanjani nani angeke asikukhuthuzi thina sikukhuthuzi futhi mawuza la ngiyakuthayimisa wena umuntu olokuthi hayi ke ngibhaka this mawuza la futhi akekho umuntu ozomfica egateini ephethe isibhamu esingake ethi ekusabsile cha ngekwifice leyonto isibhamu esingaka ngekwifice kodwa umuntu ohluphayo angayitholewa nje kodwa angaboni ukuthi uwiswe yini angayitholewa nje angayiboni. Yabo ongathi uza ngobubi angazitholela imali engaboni into emlimazela iqhamukephi. There what I'm saying. Yabo yini amandla semazulwini kwenzeka njalo awusabisi uyenza mangabe wasemazulwini kodwa hayi ukuthi kuyafika manje sengisabise ngebhamu ilesi ngisabise kanje fuck off man ngisabiswa njalo mina umuntu umsabise umuntu uze ngeenkinga la usatshiswa izitha nami ngizomsabisa ngedwa kohlela fuck off ngiyenze le nto mina ngeke ngisabise noma ufika la yes kuyaphithizela ke ngiqamba amanga lekhaya kodwa akukho umuntu ozokusabisa ukuphithizela kuyaphithizela bekusatshiswe kodwa papa yini bafethu sezikusabisa kakhulu izitha zakho phela uzosabe ebukhosini uze kumina manje ulokuqala zinganono heyibo yabo inganono cha ukuba khona zikhona ngeke ukukhohlisa ngithi hayi inganono ayikho emfana awuthi lapho ngibavezela abantu cha inganono zikhona zokukhombisa nje yodwa zikhona inganono nje zikhona impela ngeke ngikufihlele ngithi hayi azikho inganono cha zikhona impela kodwa kuzona zokusabisa yezani kubalekile ngisho icountry inazi inganono kodwa ngeke ufice nje phatha umuntu oseparliament uveze inganono cha kodwa nje inganono ingcenye yempilo zikhona inganono yabo yini abafuna zibe khona pho ingoba abanye abantu la bekhona abasatshiswa ngezibhamu ufuna yonke lento sifike siyilungise cha inganono nje zikhona impela ngeke kufihlele nje mina zikhona impela nje futhi mangathiwa ngaveza kuze kuthiwa hayibo ezingaka pho ya ngikukhombisa nje one manje futhi ufuna ukubona enye futhi ngakukhombisa futhi enye inganono zikhona but ngeke kusabise ngaso yabo unhlobo futhi ya inganono nje zikhona zo yabo ngeke ngize ngiqambele amanga ngilo ngithi hayi kwasha wacima kwavutha hayi inganono zikhona futhi ngeke ngilo ngithi nansi inganona ngiyona inyoni mina mangayibonanga futhi kwakho lokho kodwa sivelile ngeke ngilo ngithi nansi hayi suka awulande enye lapha ungilandele enye mfana wami bacabanga mhlambe ngeke ukukhohlisa but hayi kodwa ukuthi sengathiwa hayi ke manje ugadiwe yiloko suka fuck off ngisho ngizambela mina emoli ngizambela ngedwa
emall uthi uyaqalaza wabantu bani ukhingi la awuboni ngihamba ngedwa yabo ngize ngiyoshona ngale ngizabela ngedwa nje yabo kule moto yami encanyana ngizabela ngedwa mina manje edropeni ngizabela ngedwa uyabona mangabe kanje sengazihambela ke nomuntu wami uyabona ngizihambele nomuntu wami kumandaba ke ngimbambe la eceleni yabona ngizihambele nomandaba umuntu wami ngimbambe la eceleni yabo gcwala yabona thiwa unako nomuntu wakhe yes phela nje kodwa hayi kuzothi manje yeyani phu hayi ngaphandle bangabe kuthiwa ngiyakubantu ngiyathandwa sengahamba ke ne protocol ukuthi kube nendlela ehlelekile ukuthi ngikwazi ukudlula ngoba ngiyathandwa sengenzela ukudlula mase ngidlulile futhi kubantu baleveleka umuntu alethwe ngendlela qhawule kumina nomunye eze ngendlela abantu abasizi bami bangisiza lapho ke mina ukulawula isimo kodwa hayi kunje ngisabisa abantu hayibo khona abantu abadubula ngempela ababuka la khona abantu abaqeqeshwe ngezinga eliphezulu ngemshini ababuka la yabo ngezinga eliphezulu yabo ngezinga eliphezulu yabo kodwa hayi nje ukuthi sekuzothiwa nani hayi suka yabo hayi yabo ngezinga eliphezulu yabo hayi angifukama kumnandi hlala hayi silindile nje abaletha hayi imishini into yakhona kodwa kuyona yani yabo eyokuthi ngwavela abantu la bekhona abanye bayasatshiswa abanye bamaphoyisa abanye bamabodyguard abanye abanjeya kubalekile umuntu bengabe sefikile bekhuluma ngento ukuthi nezitha zingifuna ngesibhamu ufuna phela ukunderstand nawe ungasabiswa inyoni yabo understand awu zingifuna ngesibhamu okunje mfethu kule mhlabeni kubalekile ukuthi makukhonto yenzakalayo ivule icase iqala yabo ivule icase yabo kodwa kona igcineni kanje kubalekile into ekhona le ngeke ngize ngikusabise angikusabise yabo ngiyoniphatha mina sengizama ukulola abantu mina ngiqambe nje amanga kodwa hayi manje uzongena sekuyilesi hayi suka hayi sekuyilesi hayi suka into ekhona nje le nto into ekhona fuqamba mama hayi khona imshini ake ngiqambe nje amanga ingane nazo nje zikhona Bangaza bathi mhlawumbe bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi bathenda ukubakuda kwayini inqwala phoqa imizabelungu ngathi lodwa imiza bafokaza bafethu papa yini bekumnandi sindawonye nginithanda like never before uyabona alikho ilanga othi mawufike la uthola usuyasatshiswa even abantu abafikile akazi ubone nje kuthiwa kuphatha kunenhlokohlela uyafika kohlela ayikazi yenze into efana naleyo ayisoze futhi yenzeka ngekusatshiswe yabo ngoba noma kuhamba iprotocol yami ithi mangihamba angalo ngihamba negola into enje angihambe nabantu abahlelekile gqoka isudu ufaka uthayi ufone isicathulo khombise nje ukuhleleka uma ngabe kuqhamuka umuntu efuna usizo ngentobeko ukuthi ungale usabisa umuntu ngamehlo uzwaqinisa ukuthi amehlo ngabusabisa umuntu ngamehlo mina ogada abantu akubona abantu abagade ngamsabisa umuntu ngamehlo umuntu somskemile ke manje uzofuna into yakhe ululeke vitsha sigola fuck off wena negola zakho lezo fuck off papa yini bafethu papa yini